19 Gicurasi 2022. Turi kuwa kane, ni umunsi w'159 w'uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Bikavuga ko hasigaye iminsi igera kuri 226 kugira ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu munsi ahahise niki cyabaye uyu munsi mu myaka yashize. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka wa 715, Mutagatifu Gregory wa kabiri yatangiye inshingano zo kuba papa, bisobanura ko yaratangiye inshingano zamugiraga umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi yose. Tariki 19 Gicurasi mu mwaka wa 1535, umushakashatsi w'Umufaransa Jean Cartier yatangiye ingendo z'amato muri Amerika ya ruguru. Tariki ya 19 kandi Gicurasi mu mwaka w'1536, Anne Boleyn wari umugore wa kabiri w'umwami Henri wa munani yaciwe umutwe nyuma yo gushinjwa ibikorwa by'ubusambanyi. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1538, umwamikazi Maria w'Abanya-Scotland yahunze igihugu cye cya Ecosse nyuma yo gutsindwa n'Abaporoso, ahungira mu Bwongereza aho umwami Elizabeth wa mbere yahise amufungira. Tariki 19 Gicurasi mu mwaka w'1588, amato y'Abanya-Espagne agera ku 130 yitwaga Armada Spanyola yatangiye ingendo ziva mu Burayi ahagurukira muri Lisbon, umurwa mukuru wa Portugal y'ubu. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1608, leta zari zaramaze gushinga za Giprotestani mu Burayi zihurije hamwe zikora ihuriro ry'Abaluterani. Abaluterani abigomeye kuri Kiliziya Gatolika bakagendera mu murongo wa Martin Luther, ndetse n'Abakalviniste bo bakurikiye witwaga Calvin mu mpinduramatwara z'Abaprotestani zabaye mu kinyejana cya 16. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1335, Cardinal Richelieu w'Umufaransa yivonze mu makimbirane yabayeho amwe akomeye mu mugabane w'Uburayi, atangaza intambara ku bwami bwa Habsburg. Icyo gihe yari mu bwami bwa Espagne. Habsburg ni bwari ubwami bwa Autriche na Hongrie. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1643, ingabo z'Ubufaransa zatsinze za Espagne mu gace kitwa Le Croix mu Bufaransa. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1780, habayeho ubwira kabiri butarasobanuka kugeza na n'ubu muri Nouvelle-Angleterre, New England na mu gice cya Canada kuri ubu. Kugeza amagingo aya icyateye ubwo bwira kabiri ntikiramenyekana. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1856, umusenateri w'umunyamerika witwaga Charles Sumner yavugiye mu ruhame ko atemera ubucakara. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1833, General Ulysses Grant yagerageje igitero cya mbere arwanya ingabo za Confederates zari leta z'amajyepfo zashakaga kwiyomora ku Leta Zunze za Amerika. Igitero cye yashatse kugaba umujyi wa Vicksburg cyasubijwe nyuma. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1834, ingabo za Union zari zishyigikiye ko Leta Zunze za Amerika zikomeza kuba igihugu kimwe, ndetse n'iza Confederate zari zigamije kwigumura kuri Leta Zunze za Amerika. Impande zombi zagabanyeho ibitero bya nyuma kuri buri ruhande. Ibyo bitero bihurirana ahitwa Spotsylvania muri Leta ya Virginia. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1921, Kongere y'Abanyamerika yashyize amategeko akakaye yakumiraga abimukira, ndetse n'ingingo zo guhabwa ubwenegihugu zirakomezwa. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1964, abadiplomate b'Abanyamerika bavumbuye utwuma dufata amajwi tugera kuri 40 muri ambasade yabo yari i Moscow mu gihugu cy'Uburusiya. Tariki ya 19 Gicurasi mu mwaka w'1937, indege z'intambara z'Abanyamerika zarashe ku mujyi wa Hanoi ku nshuro ya mbere, aho hari mu ntambara ya Vietnam. Tariki 19 Gicurasi mu mwaka w'1571, umushakashatsi ukomoka muri Espagne witwaga Miguel Lopez de la Pegusta yashinze umujyi wa Manila mu birwa bya Philippines. Manila kugeza n'ubu niyo ukiri umurwa mukuru w'icyo gihugu cya Philippines. Tariki 19 Gicurasi mu mwaka w'2018, mu Bwongereza habaye ubukwe bw'agatangaza bw'igikomangoma Harry ndetse na Meghan Markle bwabereye muri Chapelle ya St George muri Windsor Castle. Aba ni bamwe mu bantu bazwi bavutse tariki nk'iyi ngiyi mu mateka.
Mu mwaka w'1832 havutse Johann Gottlieb Fichte, uyu yari umufilozofe w'umudage. Mu mwaka w'1879 havutse Lady Nancy Astor. Uyu Lady Nancy Astor niwe mugore wa mbere watorewe kuba umudepite muri British House of Commons, wagereranya nk'inteko ishinga amategeko y'ubwami bw'Ubwongereza. Ku itariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1890 havutse Ho Chi Minh, ariko amazina ye nyakuri ni Nguyen Dat Tang. Uyu yari umuyobozi w'Abanya-Vietnam ndetse akaba ari umwe mu bafashe iki gihugu kubona ubwigenge. Tariki 19 Gicurasi mu mwaka w'1895 havutse John Hopkins, yari umwe mu bagabo b'abakire ndetse akaba n'umugiraneza. Tariki 19 Gicurasi mu mwaka w'1925 havutse Malcolm X cyangwa se Malcolm Little, umunyamerika ufite inkomoko muri Afurika uharaniraga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Njye nitwa Shadadi Habimana. Kora subscribe kuri channel yacu Mahiti Rwanda, ni inkunga ikomeye.